Kadiang sungo bahay pi siya kani ka channel. Kaplim bangan batay pi menta kasngi kadai da lobster. Kaplim kasedang ha kapor jong kalaway. Ha kabala da pim don jing day bat ka kantay kan long kebabian. Ban im ha kani kapertai pi hab ban long roban pin. Bat kibriu kede banyak rengkat. Bat kalok ni ulok. Lem kumta kin sya pen sitom kat kum ka kandanaan. Ya kibriu besingal lawan rak ha hotel banayla jeki banwad ya usamla ni kasamla apo kasapusan sengi lada kimla ban syem lapan kelai ki syakimrat baki kwa kaplim kapan iyangi ya kabriu banyak kali lengba kesurok adu bakalapoi syakajaka bubun ki kada kami nakakali bat kasiat ya away na ki kada adu bun yam waktor jong kaplim jengi udai udewin kalok jong kadang syue ya u na benta wepat usinrang. Ya uru lawan ra sya ke hotel banwad ya kalong. U David udan baduk saw jengu bakerteng ubob. Uba judai upara jengu. Hendrai lapan kelai u sya uksaw. Namar ba syem la yolong. Ban check in ha hotel u David usainnya ke kontrak. Bat la interview da kinong try ke hotel. Kat kum ki pendon jong ke jengelang samla. Ki syujur kidai bandan kaju kejengedai halor kawai kadak jinglong bekerpang. Kejinglong kerpang jong u David kalong ba udai ubriu badan jingduna ha kekman. Kabumut ba udai banwad ya kalok badan ya kijingduna ha kekmat kumma ugi. U David upen pauru ba uladan lang bat kalok jungu lakhat buai sinem. Bat kala iu nak benta ubai pad ubriu badan jingduna ha kekmat hi. Hadin kata lawan raya u syak kamra bat labatai u yaki anjong ke hotel da ka manager bat ulok jongka haba ka manager ka kerli ba syawai umrat un kela lada umsem layo ya kalong u David ula jubab ba ukwa banlong usem prong namar ba ki im da kispasnem u ongru ba usho tenat ya keduriau bat unang bah banjingi ka manager ka yero ya kejing ong jungu bat ka ong babun ki kwa banlong kusaw kabakta ikor kombam jong kepertai chua bakin mi kanong tray ka hotel kate ya kawai na kikti u David ban khangla di u ban pin keben yalade kat kum ki kendon jong ka hotel hakasngi ka bobot hakapor di sya u David u yo parlok bat argut ki senrang u Robert bat u John u batko ki armut kilaong ba kidang bat kentai ki badan kidak tinglong bayadai bat ki jongki haba kipek sya ke kamrabam kiyo iya kawai ke kentai ke bumi senam kumut pen bat kawai pan ke bumperwa ai henrai amdan mano badan ke jinglong kummaki hadien hakapor assembly ya ki single lakhot ban keren syapang ke jinglong jongki ujon uyatho ba uyo ya ke jingko hakapor ba ulet sya ke kemi jungu kabala kala sya ke suri bat ulapoi biang hang ni namar ba kalok jungu kalakhat no dakshen kumju kiweiru gle tho yala ki jong ki jiksham baro asisngi la ay ki basinggal ya kalat penkren panailat ki banyo ya ulok ni kalong hadin kani kadon ka dance party David ukali ya kekentai bami senam kemut ban syat badu henrai usam bakim don kaju kejinglong hadin kani lakhot yaki syaklau banwat yaki lonas Kilonars kidai kibriu balapet na ke hotel namar bakim kwa ban kelamran bat namar baki pulit kin pabyang yaki sya ke hotel isang no ya ke kunhon bat sa haklau pe la ay yaki basenggal kalat banwat yaki lonar da ke basiat yaki da kisuloi penyokya hadin lawan ra yaki lonar sya hotel bat sapen kalai ki sya kimrat kejingbon jong kilonar baki yo ban siat kan penbon yang isngi bukin yo syong ha hotel hakasngi banengkong u David umyo setia ban siat ya kino kilonas kabamut ba kisngi jong bansa ha hotel kalanang hiar kabriu ke banang tam ban siat kadai kata ka kentai ka bumperwa ai kabayo ban siat ya sipangut kilonar hakasngi ke hotel kadon ki kendon ki bapela hakapor menmien inong tray kidai ban pensyabid ya ki senrang kanang bakin snokwa ban bat lokloi hakawai kasngi lalap ba u robot upen kemen yalade bat kum kecing pensitam latang ya kikti jong hakatus ta
haka baar belet wad ikilonar. U David usong rengkat bat ke kentai. Badan kejinglong bas ngot penat ban bam ya ki biskit badan makan. Ka keren ya U David. Bam dan jengmut ya ka. Wat hadin kalau kular ban tialang bat u. Haba ya keren. Ka kentai ka bait biskit. Ka penpau. Ba lada ka klem yo ya ulok hapok kapor balabo. Kala ban jom na jingkhang yit jong ka kamera ban penyap ya lade. Haka por balak jingi. Ujon. Ubriu bat ko. Upun mensau ya lade. Ka bapemik senam ya ka kumut jong u. Hadin usalek bat ya keren. Bat ka kentai bemik senam kumut. Da ka batok. Ba ujumi senam kumut man kapor. Haka jingyalang haka por menmit. Lapen bena ba ujon bat ka kentai ni senam kumut. Kilayalang samla. Bat lapen poy yaki syaka kamra. Balamang nagbenta ki sijur. Katukan ni sengi hadin. Ka kentai it biskit makon. Kalapen kut yala ka jong ka jengim. Da ka bajom no. Na ka jengkang yit jong ka kamra jong ka. U David ubayo iya ka ni ka jengja. Musyam ba ka kentai ka bemperwa ayay. Ka syupret yaka klemle ayay ban nyaram. David udan setang syitaya wan dia kalok. Di ulet ban keren bar ka kentai ka bemperwa ayay. Da ka baak. Ba uru perwa ayay ya ka jeng imbriu. Kata ka kentai ka wan dia usyunrang kumaka. Ka sedang bersengaw tenat ya U David. U David bar ka kentai ki sedang banyai teli. Bat hakawai ka sengi. Kidon haka cakasum. Ka bakata ka kentai ka ak kumba ka layap. Bantek. Lada U David perwa ni em. Henry U David ubadan hangta. Perwa ayay. Bat kini ka pelong ya kata ka kentai ban ngait. Ba U David uday shisha kumaka. Bat kila sedang banyalang samla. Yakiru lapan poi syaka kamra balamang. Nabenta ki sijur bat la ailad yaki. Ban le kai tenis bat ban songlang. Kine kum ki sijur katukan nisngi. Henry kata ka kentai. Ka sedang banyoi ba U David. Uper hakapor bekiatya. Hakawai ka step. Ka kencat ya opera jongu. Ubadai uksau. Hadu pun dayam. Henang bakan tes ya u. U David uang bakam lelai hakabasedang. Henry hadin. Ka kentai ka yoi ba uyam haka jakasum. Katan ya u da kejeng temu banyak to haka manager. Nama kejeng tok jungu. Henry U David. Usiat yaka da kasulai benyot ya. Chua bakan yo banyak to. Kawai kanong terai ka yoi ya kejeng le jungu. Henry ka kular. Bakan nama ya to yano ru. Ban le keput ya kejeng yap jong upara jungu. U David utemu ban kenjat ya ka kepok jong ka. Henry ulu ya apan da kawai kejeng temu. U David derengkat bat kanong terai ke hotel. Kiwan ra ya ka syaka kamra. Bat penkela ya ka syaka kamaran. Hadin kani. U David upet no na ke hotel. Flem paidin syu. Haklau U David uya kendo ya ke konhon jong kiloner. Bat kanong yalam jengki. Pintarai pakandai ka beriu ko babha. Henry kanong yalam kadai kum kamarinjar ke hotel hi. Kapen si tom ya kiloner lada kile romantik. Bat lada ki yatya. Kaya thuru ya u. Badang sen. Hidon arngut bayak keren it. Bat namar kani. Laot ya kisentur jongki. Hadin baladep banyak hui u ya ki kendon jong ko konhon. Lapedang no ya u kum udukot jongka. Kawai na ki kentai lonar kapadan ya usnu rongyong. Kapadan jengduna haki kemat kum U David. Kapai ya u hakasin banengkong. Bat pesok jengit mardor ya u. Henry namar ki kendon jong ko konhon. Kaya keren bad utang kum uparlong. Hakapor janbin haba kinong syong ke hotel kiwan syaka jengkandra. U Robert uyok kem ya U David. U David upersyang banyada ya lede. Da kebaong ba U Robert uday parlok becantam jong u. Henry U Robert urai ban kem ya u. Namar ba udang don setang ars ngi ha ke hotel. Kekentai badan ya usu rongyong. Katendra ya U Robert nadin. Bat yada ya kejeng im jong U David. Ha keju kapor niyo i. Ba kanong tray ke hotel kaya kendo ya kanong yalam kilonar. Hang ni kapau no ba ki arngut ki ya kendo man kapor. Ba kanong tray kalej sa kejekendra. Ban ay jing tip. Ya ke ay kebaja ha ke hotel. Kanong tray kalapan pau ba ka sengosi. Bandon lang rengkan bad ulok jengka. Henry kam kwa ban ino ya u. Namar kalak ban poi sa ke hotel kum kanong wan. Kumta kanong tray bat kanong yalam kita jengmud. Ban hir thma ya ke hotel bat cimtino ya ka. Man ubnay arngut kilonar kile kum kisijur. Ban lech sasor ban say jengbam bat kiway jengdon kam. Hakani kekendiru. Kanong yalam bat uperlok jengka. Kijit ya kekentai badan ya usnu rongyong. Bat U David. Hakaway kamol upulit uyo iya U David. Uba marway. Bat ukuli benya halor kejengdan jeng uya kalong.
Hangta kekentai badan jauh sni Rongyong kayarap jauh David bat yada yau na upulit. Katukan isngi hadin kilonar kipen kerek bania tema ya ke hotel. Hakamit kirung tu rengkat bat kenang tray kebayarap iki ban kem ya ke manager bat ulok jongka. Kiong ya ulok jongka manager ban siat ya kalok cung. Lada ukwa ban im bat ulok jongka klem jing perwa ula siat mardor ya ka. Andrei kapau no ba kusulai kam dan kuli haka. Bat kejing temu jong kani kejing le. Kadai ban pen i syaka manager. Ba kibriu kim perwa ai nabenta ulok ni kalok jongki. Bat baki dontang haka jing yadai ke bakalam mensim. Haka juk kapor u David ulet syau John bat kekentai ke bamik senam kemud. Bat usapun pau syaka ba u John utok ya kejing senam kemud jong u. Kenang bakin don lang bat unlait ban kelamran. Kilonar ski pet no. Hadin baki lapan i ya kejing temu jongki. Bat kilait pai no syaklau. Haka por menmit kanong tray kalait penyas no bat kekenhun kilonar. Haki sengi ki bebut kekentai badan senyu Rongyong bat u David. Kilajan mensim bat kilas dang ban yahab jengmut. Bat yai i ya iwei. Kipen krek ban pet na kekenhun bakin yo ban yasok rengkan. Kekentai kathok ya kani barok haka jurnal jongka. Andrei shua bakin la ban penurlong ya kani kejeng temu jongki. Kanong yalam kapuli ya ke jurnal. Bat tip ya kejeng yadai jongki. Kalas ngokia bat benut halor kani kejing syatok. Andrei tam syam ya syam sendan bat ki. Hadin katukan isngi kaya lamnya kekentai badan senyu Rongyong syasor. Bat ong bahkan wat dawai na benta kimat jongka. Andrei kapen matla sendan yaka. Hadin bakilawan pai syaklau kekentai badan jauh senyu Rongyong kasyam ya kejing sisa bat kepersang ban penyap ya kanong yalam. Hakata kejing persang kala penyap bakala ya kanong terai jong ko hotel. Kanong yalam ka ailat ya ka bat kasya ya ka ban let no sya u David. Ningkong kekentai ka persang ban buri ya kejing sisa. Bakal matla Andrei hadin ka penpau no ya kejing sisa. Kala sengau diau ba u David uni no ya ka. Namar bakim dan syu kejing long bayaham. U David usngau si. Andrei usim jengmut ba undang in bat sa bat ka ban nyarap ya ka ban penklain ni kejing penjanai da kiwei kirukom kejing sengau bat kejing syong perkan. Aki sengi ki bobot ki persyang ban wat ya kejing long ki pedan lang. Andrei kimla ban yo jengmun. U David kwa ban pelat ya ka kum ta ukurpat ya ka bikin penjap no ya ka no yalam bat pen no na klau. Ha kapor mit ki penur long ya kejing kemu jongki. U David ukidnap ya ka no yalam bat i ya ka ha katliu. Katukan ni por hadin ki ksau klau ki ban bat kilabam ya kemet jong kanong yalam. Ha keju kapor u David bat kekentai beran senyu Rongyong ki pen kre bat pet no na klau. Ha ketinggal janti hasor kisange ha kawai kejakabam. U David usim jengmut ban penlong ba uru un penmatla ya lade kanang bakindon keju kecing jengman. Ia keren sipor halor karai jong David bat ki pan da katari na kawaiter. U David umi bat lej syak kamra sekti pan penmatla ya lade. Andrei usange bat keplim kokut no klem peni lada kilayo ban im kejeng im basuk ni em. Subscribe na benta kiwai pat ki video kum kini. Hublay sibol.